Kada se jaretina ovako odvaja od kosti, dobro znam šta me čeka. Podmažite sač maslinovim uljem. Dok pripremate sastojke za sač, raspalite vatru. Složite komade mesa na dno posude. Oštrim nožem napravite proreze u mesu. Špikujte meso belim lukom. I ruzmarinom. Pospite solju sa obe strane. I potom dobro utrljajte. Sada pospite biberom i ponovo utrljajte. Nasecite krompir na jednake komade. Ukoliko vam je potrebno zlakusko zvono ili zemljani sač, link do sajta je u opisu. Preko krompira i mesa položite grančice ruzmarina i majčine dušice. A zatim prelijte sa dosta maslinovog ulja. Iscedite i jedan limun. Dodajte 10 čenova belog luka, četvrtine limuna i glavice crnog luka. Otvorite pivo i prelijte jaretinu. Isecite šargarepe i nađite im mesto. Poklopite zvono i prebacite na postolje. Krenite sa dodavanjem žara ispod posude i preko zvona.
Nakon 2 sata pečenja dodajte pečurke. Poklopite i dodajte još žara preko zvona. Nakon 20 minuta izvučite meso na površinu da se zapeče. Poklopite, dodajte još žara i dodatno ga raspalite duvaljkom. Džabe bežite, vi ste sljedeći. Nakon pola sata prelijte meso sokovima iz posude i pecite još 10 minuta. Ukoliko vam se dopao recept, zapratite moj kanal za još ovakvih gurmanluka. Sad šapuće, meso se zapeklo, ali istovremeno i veoma meko. Lagano se odvaja od kosti. Kompletan recept je u opisu.